Remettez-le, capitaine. Faites voir au capitaine votre fameux coup. Joli coup. Repos. Comment diable fais-tu? Eh bien, mon capitaine, je pense qu'un jour la cible sera un de vos officiers. Malgré son insolence, vous ne punirez pas ce tireur d'élite, lieutenant. Il a tout simplement besoin d'action. Un changement de climat lui chassera sûrement ses mauvaises pensées. Dès demain, vous le porterez volontaire pour l'Indochine. Il partira par le premier bateau. سليمان سي حسن، واش راك؟ واش راهم الدار؟ الحمد لله للخير. يماك راهي وصلتني ليك. ياك غير الخير ان شاء الله. باباك زاد عليه الحال وطلب باش يشوف. خالك وعياله راهم في دارك. حب باش يشوفك قبل ما يفارق الدنيا. ما عندوش غيرك، وراك عارف قداش راك عزيز عليه. مليح، استناني قدامها بالكازيرنا. Rompez vos rangs. Slimane. Le capitaine a dit que tu étais volontaire pour l'Indochine. Tu partiras par le prochain bateau. En attendant, nous allons le garder au frais. La prison, c'est par là. Tentative de désertion. Ton compte est bon. Foutez-le en tôle. سي حسن! سي حسن ما تخافش! قول بابا بلي راني جاي! Le prisonnier.
بعيد؟ للجبل. نروح للقرية برك. معليش، كي نوصل للقرية نكمل على رجلي. يلزمك بالقليل نهار كامل. خير تشوف واحد يركبك ولا تكري حصان. شكون يركبني؟ كروسة ما طلعش الجبل وباش نكري حصان ما عنديش دراهم. يلزمك تشوف ابراهيم الحداد، هو ناس ملاح وما يخيبكش، يسلف لك حصان. إذا هداه ربي. ابراهيم هذا انت على السلامة، واش راك؟ لا باس الحمد لله. السيد طالع للجبل، تقدر تسلف له حصان. تكريهولي بصح نخلصك كي نرجع. مقصود بابا راه مريض في حاله. كي عاد هكذا ما تقدرش تقول لا. ما عندي حتى ضمانة نخليها لك، لكن صاحبنا راهو شاهد. كي نلحق للدار نرجع لك الحصان وحق الكرا. ابعث لي حصان وخلي الكرا، ربي كريم. سليمان السلامة. يسلمك سي حسن. عطاوك التسريح؟ عطيت التسريح روحي. الله يرحمه برحمة الله. مات الصبحة هذه عند الفجر، ما كتبلوش ربي باش يشوفك، دعا لك بالخير ووصاك على يماك تهلا فيها. ويما كيفاش راهي؟ عطاها ربي الصبر، وخالك الموهوب راهو هنا هو والعائلة نتاعو، ود فينا غدوة إن شاء الله. انتظروا كيفاش دير.
الجدرمية رايحين يجيبوا يحوسوا عليك. ربي يعمل تاويل. آمين. قل هو الله أحد متعمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أو سليمان الحق لا عقلت شداودة بنتي؟ لا ما عقلتهاش. ايوا شنو هذا؟ ما تسلميش على وليد عمتك؟ روحي خبري عمتك وقولي لها باللي سليمان الحق. قداش كان محروق عليك باباك الله يرحمه باش يشوفك قبل ما يموت مسكين، ولكن ربي ما قدرش. هاي تريحين هاي. سليمان يا وليدي اروح تقعد قدام. اتقدم انتما ثاني موت داير ما تقعدوش واقفين. راني مشغولة. هذا معليش خلي داودة تاخذ الشغل. وليدي العزيز بابك راح يا وليدي وفى أجله ابقى بعقله حتى انطفى كشمعة وراح النور على وجهه كي نايم. كي شاف السي حسن رجع وحده أفهم تنهد وقال ما كتب ليش ربي نشوف وليدي ودعالك بالخير. وانت كيفاش جيت؟ السي حسن قال لي ما حبوش يسرحوك. ما تقلقيش روحك يا يما، راني هنا، هذا هو المفيد. تقبل كل حد، ما يلزمش تبقاي وحدك هنا. قلت لها طلع لعنا للدار. ايه لازمها تجي عنا، لكن ما حبتش. قولها انت يا سليمان، قولها يمكن يهديها ربي وتجي عنا باش ما تقعدش وحدها. سمعتي يما؟ أنا نسمع خالك وخالتك ما كاش كيفهم، الله يكتر خيرهم. بصح يا وليدي ما نقدرش نفرق هاد الدار. وانتي كي تبقاي هنا شكون يطلع فيك؟ مازال مؤمنين يا وليدي، وانت ريح ترجع ان شاء الله وتزوج، نبقى معاك حتى تغمض لي عيني. والموهوب يخلي لي بهيا ولا داودة تونسني يا مات ويطلوا علي ساعة على ساعة كما تحبي يا يما. Voilà. On ne peut plus continuer en voiture. Le douar est là-bas derrière. Dire qu'il va falloir taper tout ça à pied. Il y en a pour au moins une demi-heure de marche. Sans compter que l'oiseau aura peut-être quitté le nid. Préfère ne pas y penser.
Allez, en route. Le caïd aura pris une bonne avance, lui qui monte à cheval. جدرمية راهم جايين لهنا. ما تعيطوش. جدرمية وين راهم؟ وين شفتوهم؟ راهم طالعين في الجوج، راهم طالعين في طريق الضيقة، راهم جايين لهنا. روحوا لتم عسوهم وكي يوصلوا اروحوا لي الجبانة باش تخبروني، فهمتوا؟ نعم. Il n'y a pas un chat. C'est pas le tout, ça. Faut encore trouver où il habite. Tiens, voilà du monde. Nous pourrons peut-être nous renseigner. L'un de vous sait où habite Slimane? Je crois qu'ils ne comprennent pas. Slimane, soldat, où il habite? Je crois qu'ils ont peur de nous. N'ayez pas peur. Dites-nous seulement où habite Slimane. Hé. On dirait qu'ils ont le feu rouge. سليمان الجدرمية جاوا باش يحكموك. قدر ربي ما يشوفش بابا قبل ما يموت، ودروك ما خلونا حتى الوقت باش ندفنو. اسمع، اطلع لنا لدار الفوق، حتى واحد ما يجي يحوس عليك. تعرف الطريق، واحنا غير نسلكوا مع الدفينة، رانا نصيبوك تم. شوف، لو كان تتحرك حرش عليك الشرنبيط تاعي يقتلك الكلب. انت ومثالك تضحكوا على الجدرمية، بصح عليا ما تضحكوش، نعرفكم خير منهم. اسمع يا القايد، خليني نروح. في هذا الامر ما كان ما دخلك. ايه نخليك تروح. انت نية، هيا قدم. شرنبيط ندير المكحلة تاعكم باش يكتفلوا يديه. يا القايد، كنت ما تضربنيش. تعرفوا واش نديروا للناس اللي هربوا من العسكر، اللي حبسهم بعد يموتوا برصاص؟ ما يقتل ما يحيي غير ربي، واذا يحب حتى رصاصه ما تقيسني. هيا مشي واحد الكلب، شوف باباك وين مدفون، وانت تشوف وين رميوا الجيفات تاعك. Tu vois bien qu'ils ne comprennent pas. Je vois surtout qu'ils se paient notre tête, oui. Ils font semblant de ne pas comprendre, comme les deux gosses tout à l'heure. Mais fais-moi confiance, fils. Ils sont tous dans le coup. C'est Casanova qui aurait dû venir. Et au moins, ils parlent leur langue. C'est pas la peine puisqu'il y avait le caïd. Ouais, va savoir où il est passé, celui-là aussi. Alors, vous voulez toujours pas me dire où est Slimane? C'est un déserteur.
Et ça coûte très cher de protéger un déserteur. C'est défendu. Tu crois qu'ils savent ce que c'est qu'un déserteur? Nom de pétard. Et ça vaut moins qui est Slimane. Et où il est? Le voilà, brigadier. Ah, ou alors vous êtes plutôt fort. Eh, que voulez-vous? Je les connais trop bien. Eux ne sont pas assez forts pour moi. Allez, prenez-le, il est à vous maintenant. On vous doit une fière chandelle, vous savez. Si on avait laissé courir ce gaillard-là, on aurait eu des histoires. Et moi donc. Allez, en route, toi. لو كان ما هنيتكمش منه كانت الدولة تشبع لكم المرار ودرك راهو محكوم. اسمع العسكري، منين لحقت لهنايا وانت غير واقف مطلق الرومية غير رجلية وجعوني في مضربك. كمل، زيد قصرنا شوية يرحم والديك. نقصر؟ راك تخلص فيا. نقصر كي نحب وكي تنفح لي. قصر. المنافقين وما يفوت عليهم. أرصاص ولا كيان؟ ما تكممش عليها. انت يا ولد نطلق الرومية غير يظهر عليك حد. انا ثاني في صغري كنت كيف، لكن شوف الحولية وين وصلتني. عباد الله زاهية في ديارهم مع اولادهم وانا راني راشي في الحباس. وعلاش؟ واش عمل؟ سقسي القايد والله الحاكم والله جدرمية. الناس يكذبوا عليا، كل مرة ترد في البلاد يردوها عليا. اشكون صيد في أرض دومان موح، اشكون سرق جاج الكولون موح، اشكون داك باش القايد موح. وماشي انت؟ ساعات انا ساعات ماشي انا. نظلموك يا شيخ، هذا باطل احمر مطلق الرومية غير باطل ازرق. ساعات كنت نفكر نلقى روحي نص محياتي جوزته في الحبس. وانت؟ هو مطلق الرومية غير تقول شي عقول. هادو 3 ايام وحنا مع بعض ما قالش كلمة واحدة. Eh vous autres, c'est pas encore fini? Ma parole, mais c'est pas des hommes. C'est des vrais mariés. Il vous faut 1 heure pour vous décrasser. On a du boulot pour vous. Toi, le vieux, tu vas nettoyer la salle et laver le parterre. Vous deux, allez d'abord vous occuper des chevaux, ensuite on verra. Allez! Exécution! يرميونا في الحبس ويزيدوا يحرثوا علينا الشمايت. Qu'est-ce que vous attendez?
واش رايك لو كان كل واحد منا يقفز على حصان ولا نسرقوا طوموبيل؟ تعرف تسوق؟ انت ما تهدرش بزاف، بصح كي تنطق انت تاني تحب تهرب. ما واجبتنيش. تعرف تسوق ولا لا؟ ما نعرفش نسوق، بصح على الحصان ما تخافش عليا. انا تاني فارس في الركوب. بصح ماشي الوقت درك، حتى يطيح الليل. في الليل ما يقدروش يلقاونا، كي يطلع النهار نكونوا بعاد. واشنو يا جماعة؟ طلق الرومية يا العقل تاعنا اليوم غير طلق ربي لسانه. أنا ما نحبش نتكلم في الفراغ. اسمع يا ولد، أنا عمري ما نتكلم في الفراغ. وأنا ما قلت والو، واجبتك وهذا مكان. ما لا واش يحب يقول نتكلم في الفراغ. اسمع، قرب شوية نتفاهموا. واش كان؟ صاحبنا يقول لو كان نسرقوا الخيل هكذاك نقدروا نملصوا. انا قلت له لو كان نستناو ليل الخير هكذاك نقدروا نلحقوا الجبل قبل ما يفيقوا بينا. الحق معك. كشمك بعدا؟ سليمان. وانت؟ علي. مطلق الرومية يا راي سليمان غير هو المليح. انت يا علي مازال ما راكش مجرب. حاجة ثانية، قولوا لي انا اش من الحصان نركب. Hé, le vieux! Tu es sorti pour remplir ton seau ou pour faire la causette? Allez, grouille. شكون؟ هذاك اللي لابس سيفيل، هذاك الحاكم، والاخر برقادي تاع الجدارمية، والثالث هذاك نعرفه، القايد. Notre déserteur se tient tranquille? Oui, monsieur l'administrateur, il est là-bas, il sera utile. Quoi? Qui vous a dit de le laisser hors de la cellule? Qui vous a dit de lui donner du travail? Mais... Ramenez-le immédiatement et bouclez-le. C'est un déserteur, ne l'oubliez pas. Il faut le rendre à l'armée. Pas courir le risque de le voir s'échapper. Qu'est-ce que vous attendez, nom de Dieu? Allez, viens, toi. Un instant. Alors, c'est toi le déserteur. Tu refuses de servir ton pays. Ce n'est pas mon pays. Oui, je vois. Monsieur se prend pour un nationaliste. Tu es un déserteur. Mais tu vois, l'administration est magnanime. Pas de corvée pour les déserteurs. Nous allons te garder bien au frais pour le bagne ou le peloton d'exécution. Enfermez-le. Je ne veux pas qu'on prenne de risques avec cet oiseau-là. Compris? Bachir. Vous venez, Caïd? Qui va assurer le service cette nuit? Bartoli. Et pour la sieste? Pas la peine. Bouclez tout et allez au piller. سليمان. نعم. زعما نقدروا نهربوا الليلة؟ لازم نهربوا. يلزمنا نهربوا للجبل، وتما حد ما يجي يحوس علينا. إذا كانوا عقال ما يحوسوش على الحنش في الغار، وتما نكونوا حرار بعاد على الحباس ودار الشرع. ما نشوفوا الشيطان ما نسميو منه. سليمان، وانت تاني موح،
نقول لكم علاش رماوني في الحبس. قالوا باللي تعديت على مرت المعلم، قالوا باللي نهار اللي نفوت في دار الشراء يباسيوني باش ما نزيدش ندنا لنساها. اذا قرعت حتى نهار اللي شارعوني يديروا فيا ما يحبوا. كبر نيتك، خرجوا من هنا ولا باس. واش نعملوا؟ Tiens. ليك انت. لا لا ليك انت. وانا راني نقول لك ليك انت. قالوا لي لا ليك انت. انت وقعتها وتجيب لي شغله. لا ما راني نحب نجيب لك والو، قلت لك ليك انت وهذا مكان. انت بركا والله رانا نتفسدوا. Qu'est-ce que c'est? La prison vous calme pas? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez me dire ce que vous savez, oui? Ils ont oublié de donner à manger aux chevaux et de les faire boire. Ça te fait rire, hein, couillon? On verra la gueule que tu feras quand tu auras 12 balles dans la peau. Quant à vous deux, vous allez me rattraper vos conneries. Et fils ça. J'oublie de vous donner à bouffer, moi. Et pourtant, vous valez moins qu'un poil de la queue de ces chevaux. Allez. Macaque. Tu le grouilles, oui. Bon, سلاح العواد، عليه سلاح. خلي مكان، ما تقولوش روحنا، كل واحد وحده. العواد راهم واجدين. فهمنا مليح. تبعوا طرف الواد حتى القنطرة القديمة، استناوني تم، وإذا بطيت عليكم اطلعوا للجبل وقولوا للخليل بلي أنا اللي بعد لكم. ماشي خير تخلي القيد نهار آخر، هو ما عنده وين يروح وأنت ما عندك مزربك. ما عنده الحق. هيا ما نضيعوش الوقت، يلا.
اوه راك تسمع العواقه؟ واش رايك نولو؟ الا بدينا نكثروا في الراي ما يطلعش علينا نهار، ايا نمشي لقدام. هاي À la gendarmerie, vite! ما يكون غير هذاك الكلب تاع سليمان هرب. روح جيب لي الكابوس تاع راني نسيتو الفوق. هاو جيب هذا الكابوس ولا ما تجيبوش؟ طيب Qu'est-ce qu'il y a? Quel garde? C'est Bartoli. Il ne répond pas. Ils l'ont peut-être fait en mauvais temps. Bartoli! Retournez cette porte! Faites sauter la serrure. Allez vite! Reculez-vous! Laisse là sur moi. Les armes! Bartoli. Ils l'ont tué? Non, assommé. C'est pas bien grave. Il est sonné. Ah les vaches! Le déserteur, il a tué le caïd. Il faut les poursuivre. Dans la nuit. Maintenant, il est trop tard. Il faut attendre le jour. Oh. الليل بدا يطيح، يلزمنا نكملوا طريقنا. يكونوا سمعوا العواقه. توالم راهم كامل في دار جدرميه. كنت عارف باللي عندهم العواقه؟ شكون عارف لك العواقه ولا لا تكفي العواقه في الحال اللي كنا فيها. كنا عارفين هاك كون بلعنا الجدرمي في البيت. كنا عارفين كنا نسيفوا سليمان يجي معانا، كنا ما نخليهش يروح وحده، على الاقل كنا نحلوه كان يجي معانا، كان ما يروحش وحده. سليمان راك تشوف فيه وقيله هو انطلق رومية غير رجعت انا ما نشوفش. ولهيه لكن وراه راه مجروح والحصان تاعو معدي به، يلزمنا نقرعوا له. هيا خف.
بالعقل. شيمان مش راه جايب خبر بروحه. وقيل قتل القايد. قاسوه الشمايت برصاص، الجرح مازال يدمي. خذ. ما حبش ياخذ رايي. كيفاش نعمل؟ ندوه للجبل. في هذه الحالة ندوه للجبل. نطلق الرومية غير انت واقيل اشياء مأبوط. ندوه للجبل ويخمجوا الجرح ويموت. دبر على روحك. يلزم نديوه ما يلقى حتى واحد. خذ رايي. نداويوه. مازال عندنا الوقت. الاخرين ما يبداو يحوسوا علينا حتى يطلع نهار. نديوه للطبيب. غير ما تخافش. نعرف واحد طبيب من على ساعة مشى من هنا. الطبيب وراجل فاهم. يداويه حتى واحد ما يسمح. إلا حسيت بالوجع ويا جاتك الحمى خذ حبة بشوية ماء. بصح يدك تبقى مريضة مدة. شحال من مدة؟ 15 يوم. شهر. يرحم والديك. يرحم والديك فرق كل شيء. الحمد لله يا اللي ما تخليه. Je le dis solennellement ici devant vous tous. Alors que la dépouille mortelle de la victime repose encore dans sa maison, le coupable et ses complices seront poursuivis, arrêtés et mis hors d'état de nuire. Car ce qui est menacé à travers ces actes criminels, tels que désertion, délits divers sur les terres de la commune mixte, tentative de violence sur l'épouse d'un colon, tentative de meurtre sur l'un des agents de l'ordre, vol par effraction, d'armes et de munitions, évasion, meurtre avec préméditation d'un représentant de l'administration, sans compter le reste. Ce qui est menacé, c'est non seulement la paix publique, mais encore toute une œuvre exaltante de progrès et de civilisation, entreprise sur cette terre lointaine de la République. Dès cet instant, la recherche et l'arrestation des coupables constituent notre mission prioritaire. Au cas où vous soyez susceptible de nous fournir une aide quelconque. Justement, monsieur l'administrateur, j'ai une requête à vous faire. Non, pas... Nous connaissons bien le pays et nous n'avons pas besoin d'interprètes. Nous connaissons surtout la mentalité des gens de chez nous. Ce Slimane a assassiné notre père. Il nous revient de faire vengeance. Je comprends votre point de vue et en tant qu'homme, je le trouve légitime. Mais en tant qu'administrateur de commune mixte, je me dois de tout mettre en œuvre pour livrer les coupables aux mains de la justice de la République. Je ne veux donc pas entendre parler de vengeance. Maintenant, je ne peux non plus refuser votre collaboration volontaire et spontanée dans cette recherche du criminel. J'accepte donc que vous joigniez aux recherches. Et je vous charge des devoirs. Les gendarmes se limiteront aux environs immédiats du village et à la vallée. Ça vous convient? Nous sommes à vos ordres, monsieur l'administrateur. نخليو سليمان يرقد وانتم ثاني تروحوا ترقدوا ارواحوا.
لا صح، كتر خيرك. نبقى واقف. باش تبقى واقف؟ هو ما عندوش الامان. وقت تشوفه يروح على السطيق عند فات عدشان. غير تهناو، هنا راكم في امان الله وحتى واحد ما يجي يحوس عليكم. واذا كاش مكان رانا هنا، احنا نخبركم. ارواحوا طلعوا تريهم من هنا. الدودة تهرنا في سليمان. دودة هاكي. إذا ودعوا رجاله ولا ساس بسخانة، عطيله حبة من هذا بشيانة. افتحوا الباب. افتحوا الباب. شكون؟ افتحي الباب وتشوفي شكون. قالوا لنا بلي يمات سليمان تسكن هنا. تسكن هنا؟ واش حبيتوا؟ حبينا نكتبوا معاها. واش بيكم؟ رسالة لكم. بايا اشكون؟ اشكون نتوما؟ اشكون جابكم؟ من علمكم تكثروا بيبان الناس؟ يا يمات سليمان. سليمان؟ انا يماه. وانتوما اشكون؟ احنا ولاد القايد اللي قتلوا وليدك. القايد؟ وليدي ما قتل حتى واحد، او في الحبس. سلموه باباك للكفار. قتل بابانا. ما عندكش خبر؟ ما لك. نحمدك ربي ونشكرك. ما جاش لهنا. ربي يحكم بالحق، ما يعتقش يظلم الخداعين. عارفي واش تقولي يا العجوز؟ واجبيني كي نتكلم معك. احكم لسانك انت. انا ما رانيش عارفه اذا كان وليدي قتل باباك ولا لا، بصح نعرف وليدي. راني عارفه واش ولدت. اللي يشوفك ويسمعك يعرف بلي ما ولدتي هذاك الكلب المصور تاع سليمان، غير انت يا شبت النار. خليني نقلع له لسانه الفايح ولد البياح. ما كان لا تقلقي روحك، راني هنا كي مسمار تحا حتى تقلعي لي لساني. واش راك توسي؟ قلت لك لازم نبقاو عندك ضياف. ديري كل ما راناش هنا، ما ندناوش البيت. كلمة رجال. واش معنى هذا الكلام؟ معناها نستناو وليدك ان شاء الله يبقى عام. نهار من نهارات يتفكر يماه ويجي يطلع عليها. حسين جمال ما تستحيش. واش راكم تلعبوا؟ جدرمية وسراء. انتم الجدرمية؟ لا هو اللي يمشي. وهو اللي قاعد عليه ما تحكموش. هو ثاني جدرمي. ياك قلت لكم هو ثاني جدرمي. امشي. لا نطلق هرومية ما نجي في اللعب. اللي ما حكمتوش هو ثاني. 8 ايام وحنا رانا هنا. ما نقدروش نبقاو عندكم دايما. 8 ايام؟ كيف ننام؟ اذا نبقاو هنا ما نجيب لكم سوى الهلاك. ما تليقنا الى الغابة. وانا نجيب لكم الماكلة. اذا حب ربي نقول خالي يجيب لي يما سلم عليها ونتوكلوا على الله. ايش بك يا داودة؟ حتى حاجة. وقتاش تروح؟ قلت لك كي تجي يما نسلم عليها نروح. شوفي ليا. داودة خلاص اللعب. ما نقدرش نروح نجيب يمك. ولاد القايد في زوج راهم في داركم. حبوا ياخذوا ثار باباهم، راهم يستناو فيك تروح لثم.
وصح قداش يستناو يعياو ويروحوا. عليكم كحديدي سجل الحصان نتاعي. الحصان نتاعك؟ ايه الحصان نتاعي. وحنا شكون انتم؟ انا وعلي. هذا شغلي. شي شغلكم؟ هذا ما تخليش يروح، هذا قتلوه. مع الحق يا سليمان، ما لازمكش تروح. تسجلوا هذا الحصان ولا ما تسجلوش؟ انا ما نسجلوش. نطلق الروميه ما نعاونك باش تروح تخفر قبرك بيدك. حد ما يلزم عليك. علي حومني. سليمان الله يحفظك يا وليدي. لكل ما قدر الله. هذه جماعة احنا هنا مازال ما ظهرش. شوف وين راه مخبي. عوزنا عليه جميع المضرب، سقسينا عليه جميع الناس. يمكن نخرج من البلاد. مجروح ما يقدرش يروح بعيد. بلا شك مات. شوف ليها، لو كان مات لو كان سمعت به. لازم وراه حل، وراه مخبي روحه. زمنا نولوا للجبال نحوسوا عليه ونجبدوه لو كان يكون في السماء.
يا ولاد القايد راكم تسمعوا فيا. ياك كنتوا تحوسوا عليا راني جيتكم، جيتوا تحوسوا عليا وتتخباو في الدار ولا الخوف بكم. رانا هنا سليمان، ودير في بالك ملي ماناش انت ولا من هذوك اللي كنخوا لهم الناس. قتلت بابانا وراك طامع طيحنا كالزواوش، راك تسمع؟ راني نسمع. جينا نخلفوا طار بابانا ماشي باش نموت على يد واحد كيما انت. باباكم سلمني مكتف للجدرميه، هذاك هو جزاه. اما انتم ما درتوا لي والو، نقدر نخليكم تروحوا في حالكم اذا حبيتوا، بصح اذا تمسوا شعره من راسي ما راكم تلحقوه. سمعتوا؟ واش يضمني باللي ماشي خدعه وكي نخرجوا ما تقولش علينا؟ ما نحبش نوسخ دار بابا بدمكم الفايح، واذا ما في بالكم حتى شر اخرجوا بلا ما تحركوا يديكم وما تتلفتوش. صحة رانا خارجين. راك تشوف يماك؟ دروك اسمعني منيح يا سليمان، رانا خارجين واحد بعد الاخر، ولا بلاك ربي وقصت على الاولاني التالي يفرغ فيها المكحله الا ما ماتش على يديك. خير انت ولا يماك؟ خير. جبته؟ لا انا جبته. انا قلت لك انا اللي جبته. لا انا. احنا اللي جبنا في زوج. راه مجروحه. وين عينتو انت؟ للدراع. ماذا انت اللي قصتو؟ انا عينتو لراسو. بصح كي قلت لك عينتو لراسو عينتو لراسو، ما نكذبش. وليت ما تشوفش مليح. عنده زوج رصاصات في دراعه. ياك قلت لكم ما تتبعونيش. لو كان سمعنا لك كشر لك. قتلت هذو وهذا اللي كان وراه.
نطلق الروميه غير كان يشري بك برنوس القايد لو كان ما كناش هنا. وانت واش عمل لك كي حبيت تقتلو؟ ما فهمتش باللي هو تاني حب يخلف موت القايد. ما عمل لي حتى شيء، داوي الشر بيا، خذ النيف على القايد، ما عرفتش علاش بيا خوتو. راني قدامكم، عملوا بيا واش تحبوا. يسكر بلا ما يعل علامة. طيبتي كامل هالشي وحدك؟ لا مش كل حنا، كل دا شربعت حاجة. بارك الله فيك. واش راهم في الدار؟ كلهم راهم بخير. ويما كيفاش راهي؟ هتسال عليك. كلهم في دارك بالخير. دروك كراي في داركم لازم لي نشوفها. حافر على روحك. بالخاص هالايام كلنا سامها بروح الضرب التالي اللي عملته. ضرب الدار نجي. ايه. نجيك ضربة مليحة. باش القايد يجي يتربى ويقارن حساب. في الحقيقة ما عملنا له والو. من الحارات دينا له شي اللي صار كلشي. الجدرمية جاو الجمعة اللي فاتت يبحثوا في الناس. صح واحد ما قال كلمة، قالوا بلي يرجعوا الجمعة الجاية. لازمنا نخبرهم على السراقة، لما كانش ندفعوا الغرامة مرة ثانية. رجال خلاص غدوة. والناس واش رايحين يعملوا؟ يخلصوا مرة ثانية. قول لهم ما يخلصوش. كيفاش ما يخلصوش؟ قول لهم ما يخلصوش وهذا مكان. قولي رايو، قولي لهم كيما قالك. سليمان رد بالك تفضل تشرب. واش رايك لو كان نروحوا نضربوا الطلة نشوفوا اذا ما كان والو؟ عوايدك ما ترتاحش. طلت عسكي ذيب واليوم مانيش عارف واش بيك. أنا دايما خايفة عليك، خايفة لك ما يصير لك، وقتاش تجي تعيش في هنا كيما الناس. كيش نهار يدحم ربي. وقتاش يجي هذا النهار. هذا الحرب اللي بديناها مع القايد الحاكم العسكر والجدرمية لابد يخلص. هكذا ولا هكذا يخلص بموتي وبنجاحي. كنت خدت غام خزنتي تعرفوا وراهم سراكين، إلا ما تقولوش خلصوا الغرامة مرة ثانية. Et pour ceux qui n'ont pas d'argent, c'est la contrainte par corps. La corvée. Les travaux forcés. On va vous envoyer faire les routes. À la caillasse! Jusqu'à ce que vous ayez remboursé votre dette envers l'administration. Encore une fois, où est l'argent des impôts? Où sont les voleurs? Ici. Gardez-vous!
Alors, vous voulez l'argent? Vous n'avez qu'à venir le chercher. Seulement si vous venez le chercher, on vous tue. Décidez. On s'en va. Décrochez vos ceinturons. Laissez-les tomber à vos pieds. Maintenant, filez. Et ne remettez plus les pieds ici. تعرفهم الكل. دبر راسك، كل واحد اعطي له حقه. انا نروح نشوف يما. سليمان، واش كاين عليه؟ انا تاني ماذا بيا نروح نطلع على خاوتي، راهم تحت في الساحل مخبيين عند اهلي. بعد 3 ايام نرجع. اذا تاخذ رايي ما تهبطش، الطريق صعيبه وما فيهاش الامان. انا منك ما نخليش يحبط، نطلق الروميه غير رايح طل فم السبح. ما تخافوش عليا، نتمشى غير في الليل. بعد 3 ايام تلاقاو كما العاده. هاك المكحله. كابوس يكفيني. روح شوف يماك ورد بالك على روحك. وانا اللي ما كان عندي حتى اخ راني لقيت واحد. مال انا واش نقول؟ انت في عود بابا الله يرحمه. لا جد كمل، قول راني في عوض جدك. كي تشوف لحيتك تبيض هكذا وتبلبل كي العترس تولي جدي تماما. حقا موح قبل ما ننسى، ما عندك حتى واحد تروح تشوفه؟ ما عندي حتى واحد، ما عندي لا بابا لا يما لا مرا لا ولد لا دار لا دوار. نطلق الروميه يا نهار من نهارات حتى يصيبوني في الغابه كي يلقى الرومه اليابسه ويجوا الفلاحين يرفدوني. الجدرميه هما اللي يجيو يرفدوك ماشي الفلاحين. Alors non seulement ils volent la recette des impôts, mais encore ils vous prennent vos armes. Et ils vous tournent en dérision. Depuis des mois, ce sont eux qui font la loi dans la région. Ce matin encore, la sous-préfecture demande où en est la lutte contre les brigands. Les colons s'impatientent. Il faut trouver quelque chose. Autour de nous, c'est une véritable conspiration du silence. Ils ont la sympathie, le soutien même de la population. Je veux que vous les trouviez! Mais avec quel effectif? Il ne me reste en tout et pour tout que 5 hommes. 4. Depuis que le garde champêtre de l'ancien caïd est parti. Notre nouveau caïd va vous donner un coup de main. Engagez quelques auxiliaires. Il y a bien des grèves la faim ou des anciens combattants qui ne demanderont pas mieux. Je veux que ces bandits ne se sentent plus en sécurité nulle part.
هادو يومين من اللي حقه كان هنا. يكون عجبو الحل عندي يماه. تعرف علي قال 3 أيام من 3 أيام، وإذا ما رجعش صرات له حاجة. وقيل هو بلا شك هو. ولي دودة، ليش ما عندك خبر على علي؟ راهو جاي. استنى موح، تكلمي دودة. حكموه، كاش واحد عرفوه خبر به في اليوم الثالث كما وصل ما جاب خبر حتى الجدارمية طاحوا في الدار اللي كان فيها. قالوا بلي ما دفعش على روحه، كان خايف علي ما خوته. قلت لك ما تخليش يروح. وين راه الآن؟ في دار الجدارمية. وين رايح انت؟ نرحلوا منا ولا نستناو حتى يباركوا علينا بالكوبانيه. اشكون قال لك اللي راهم عارفين بلي رانا هنا؟ راني عارف ما مش عارفين، لكن علي عارف كي يظلوا يبحثوا فيه ليل ونهار لابد يقر ويقول لهم وين رانا مخبيين. علي ما يقرش. علي ما يقرش كي ما يعذبوهش، وكي يعذبوه. قلت لك علي ما يقرش. صح ما يقرش. اسمع، واش نخسروا كي نبدلوا الموضوع؟ يفوتوا شي يامات ونرجعوا لهنا يا سيدي. عجبك الموضوع يا سيدي؟ الحق مع موحي سليمان. اي انت راح عليك الحل، قومي تروحي ما تخمنيش، روحي للدار وقولي لي ما تتهنى. واشنو ما تجمعش قشك؟ ما دخلش روحك فيا، رفد قشك وروح. واش معناتها هذا الكلام؟ نتفرقوا؟ كيفاش تحب نكون وسواسه؟ تراك طالع على الجبل وانا حابط للساحل. الساحل؟ يجي في بالك نسمح في علي؟ اهبلته. استنى استنى، واش قدر علي يا ربي على الاخ شبي نتبع في هذا المجنون. يا ربي يا ربي. من الصباح ما قلت حتى كلمه، وهكذا راك زعف. مديني لا باطوار وقيلا تحب نغني. حد ما لازمك تجي معايا. انت اللي لزمت عليا، انت ما تقدرش تسلم في علي وانا ما نقدرش نسلم فيك. هكذا كنت ونسوا في 3 في الحبس كي زمان. ومن بعد تشوف. راني شفت قبل ما نلحقوا للقريه يكونوا دايرين بينا بكي ذيوب على الخرفان. وانا نقول لك كي نفوتوا ندخلوا غدوه صباح كي يعمر السوق، الجدرميه يكونوا يعسوا في عليه باش ما يهربش. انت كي سكران اللي يعرف باب دارو مجنون، لكن تعرف كاش تواسي. وضروا كاش نعملوا؟ قبل كل شيء لازمنا نسيبوا مضرب وين نتخباو ونعرفوا واش راهو صاير في القريه، ومن بعد نسلكوا عليه. انا تسال عليا نصير المضرب وين نخبوا ريصنا ونشلش منه ومنك كاش ما نجيب خبر، والباقي ضب راسك. Rien à en tirer. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Nous en tenons enfin un, et vous n'êtes pas fichu de lui tirer les verres du nez. On pourrait le tuer à petit feu sans qu'il parle. Il ne dira rien sur ses amis. Ça n'est pas dans nos habitudes. Qu'est-ce que vous me chantez là? Il y a chez nous un certain sens de l'honneur. Un code, si vous voulez. Ça s'appelle un NIF. Très bien. Parce qu'en plus, il a de l'honneur. On aura tout eu. Dites plutôt qu'il craint la vengeance de ses complices s'il parle, oui. Il est bien bête. De toute façon, on lui coupera le cou. L'ordre de transfert à la sous-préfecture va arriver. En attendant, n'oubliez pas que toute cette histoire a commencé par une évasion. Mettez tous vos hommes de garde à la gendarmerie. J'en tiens, je veux le garder. Quant aux autres, laissez-les courir pour le moment.
Après cette arrestation, ils doivent se terrer dans leur trou. الجدارمية في 4 راومين والبرقادي سيتو وزوج دواير أم 7 يكونوا دواير بلا شكل داخلي بصح قداش راهم ما رانيش عارف. نطلق الرومية نروح نسقسيها. السلام عليكم. سلام. ما تقدروش تعيطوا لي حفيظي قالوا لي يخدم هنا معاكم. كيفاش اسمه هذا حفيظك؟ عمر بن عباس. قلنا لك بلي ما كاش عمر هنا. حقا اسمي روحو ثاني باريزيان. شحال يحب فرنسا يا خوتي؟ قلنا لك ما كان لا عمر لا قدور لا باريزيان. انا مانيش نكذب عليكم، هذاك النهار وصل لي بريه قال لي باللي يخدم هنا معاكم. اسمع يا شيخ، واش حبيت تمسخر بينا؟ قلنا لك بلي ما كاش عمر هنا، ما كاش بني عباس. هو من مسيلة، انا من المنصورة وثلاثة من داخل من الساحل. واش فهم دوك ولا مازال؟ اسكي ما سيلا يشاش سون نيفو. اذا قلت موش هنا موش هنا، او على خير. راهم في 3 لداخل، تعمل 10 في الجملة. اللعبة ما تعرفهاش، اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة. ضروري تبع لي، نعرف وين تخدم. حمد ربي اللي راني معك، كنت تصدم كدن فيه تجي في راسك. الحمد لك يا رب. دار الجدرمية. نصدموا على دار الجدرمية ولا نستناو نهار اللي يديوها للسوبريفي؟ شوفوا، هذه الدار اللي حبيتوا تصدموا عليها. اسمعوا، أنا فيما يخصني راني عايش في الفايدة. جبت 10 سنين في كيان، من بعدها بعثوني للحرب مع الألماني، وقسيت ما شاء الله. كي خلصت قالوا لي راك مسامح. جيت لهنا نخدم على شري، بصح إذا حبيتوا تصدموا على هذه الدار راني معاكم. يصير وش يصير، بصح نبرد قلبي. دار الجدرمية. ما كان ما يلزم عليك، علي ما تعرفوش انت. راك غلط. عليك كي نشوف ليه كاللي نشوف في مرايا، نشوف روحي كي كنت قدو. لكن أنا حد ما جاي يسلكني من يدين الجدرمية. 3 راهم لداخل، زوج على السطح وزوج برا، وزوج اللي راحوا لديارهم. هذوك الزوج كيف يرجعوا ياخذوا العسى في مضرب الزوج اللي راهم في السطح. نبداو باللي راهم في السطح نكتفوهم، اما الاخرين ما راناش عارفين وقتاش يلحقوا. على كل حال كيف يوصلوا نعملوا معاهم اللازم. عمر امبارح 3 راهم واحد من جيرمان وجانا خابطها. عمر انا عمك يا وليدي. ايه هذا الشيخ تاع الصباح. شوف هاد الجنوس يخبطوها في الليل ويجي يكسروا لنا روسنا. عمر Qu'est-ce que c'est? راني وراني. عمر اخرج يا وليدي شوف عمك اخرج شوف عمك كيفاش عمر. اخرج يا وليدي شوف عمك اخرج شوف عمك. روح في حالك يا شيخ، ولاد خوك ماهوش هنا. كيفاش موش هنا؟ عمر يا الشماتة اخرج. فريان فريان فريان
يروحوا لباريس الرجال وكيرجعوش شمايل. روح بدل الطريق ودي الفوحة تاعك جهة أخرى واحد الكيلو. أنا كيلو ها؟ ربي راح جايب أخبار نطلق الرومية هي من يطلع نهار عيط بني يمانا من يمام وحالة كيلومتر وسيم 10 تاع الشراب. عمر يا الشماتة يا اللي ما عندكش النيف خلي عمك يسبوه الناس وانطحت راسك الحلو. عمر Ah, il nous embête celui-là. Alors, c'est fini ce boucan, ouais? Qu'est-ce que c'est que ce guignol? Il va réveiller tout le village. Ah, coffrez-le. Vive la France. Ah, يا شيخ أروح ندوك تشوف لي تروك أحمد. خذ لكم رانا وعلاش ما حبش يواجبوا الكلب ياك ما راكش متمسخر بيا. لا شكون اللي راه يتمسخر بك؟ ما لا روح جيبو. لا تبعني مشي معايا هذاك ما يجيب خبر حتى نطبقوا عليه في البيت. سليمان عارف فوق رجال نخرجوك. قال لك جاي يحوس على ولد عمو نخليه لكم حتى ترى عليه السكر. وين هو الكلب الكلب ها؟ نعم ها؟ عمك مسكين الصباح عمت عليك وانت غلطها بالقزع. شوف العسى الشيخ مجنون. ما بيه والو صباح ينوض قعبوره في راسو هذا مثلا. وهاد العزة اللي راه سكران ميت الشيب والعيب عنده الزهر اللي ما جايب الخبر روحه كان يستاهل ريحة الموت. هذا مزيان راه راقد ما يصدع الناس رسالنا. وقيلا ما مشي جايين يا فلان. واش راهم يستناو نهار قريب يطلع. Ça s'est bien passé cette nuit? Bon, alors donc tout va bien. Pas de problème. Rien à signaler. هذا البلكتي. Chaumont, Casanova. Et là-haut, Chaumont, Casanova. Tout va bien? Oui. Oui, chef. Il relève. Il la relève. Ah, il y a contre-ordre. Vous restez là. Roux et Bartoli patrouillent dans les environs. Je vais chez l'administrateur et je reviens. Ouvrez l'œil.
واش نعملو؟ يلا ايه راشو انا راني طيب القهوه. شنو شفنا تنظل بزاف. ديروا في الحبس الوطني. Allez, vous deux, rentrez. Je ne suis pas mécontent d'avoir enfin reçu cet ordre de transfert. Qu'est-ce que c'est, nom de Dieu? Appuie! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est hors la loi.